inaweza kutokana na wewe. Lakini jioni ya siku ya leo niko hapa nikuambie kwa ujasiri ya kwamba kama Mungu aliweza kubadilisha maisha yangu, kama Mungu ameweza kubadilisha maisha ya watu ambao nimeona na macho, na siku ya leo wako na tumaini, hata wewe hautasazwa, bado Mungu ako na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Biblia inasema kwamba the God that we serve is not a God of favoritism. Huyu Mungu hapagui mmoja anasaidia mwingine, lakini huyu anaona ya kwamba huyu siwezi nikasaidia, huyu ni kama insurance ya kwamba amekuwa written off. Lakini jioni ya siku ya leo nimekuja nikuambia kwamba your family is not written off. Nimekuja nikuambia kwamba maisha yako it is written off. Bado kuna Mungu na kuna tumaini lako katika Mungu, na kwamba kuna uwezo wa kuingia katika maisha yako akaweza kubadilisha. Ninasema katika Luka mlango wake ni 8 ya kwamba kuna wanawake 7 ambao walikuwa wanaandamana na Yesu wakisaidia Yesu katika huduma, na Biblia inasema kwamba mmoja wao alikuwa anaitwa Mary Magdalene, na maandiko inasema kwamba huyu ni mwanamke ya kwamba wakati alipatana na Yesu mara ya kwanza, Yesu alimtoa mapepo 7. Praise the name of the living God. Aliwaambia kwamba hata kama kuna watu wako na mapepo miongoni mwetu katika hii mji, sidhani ya kwamba ni wengi wako na mapepo 7 kama Mary Magdalene. Lakini Yesu wakati alipatana na yeye akabadilisha maisha yake, akayafanya yakawa maisha ya maana. Jioni ya siku ya leo nimekuletea Yesu, nimekuletea neno lake Yesu ambaye kuna uwezo wa kubadilisha maisha yako ayafanye kuwa maisha ya maana. Praise the name of the living God. Hallelujah. Wakati mwingi waga ninanyenyekea nikijua ya kwamba punda inaweza ikapata maana wakati imempatia Yesu mgongo wake imbebe Yesu. Praise the name of the living God. Kama vile tunasherehekea sikukuu ya Pasaka, najua vile ya kwamba Yesu alitafutiwa mwanapunda akawekelewa kwa mgongo wa yule punda, lakini yule punda wakati Yesu alikuwa katika mgongo wake, Biblia inasema ya kwamba yule punda akatandaziwa mkeka. Praise the name of the living God. Hallelujah. Maisha yako sio kama ya punda, haitakosa maana kama ya punda. Wewe uko na maana sana, na kama punda alitandaziwa mkeka wakati Yesu alikuwa juu yake, wakati Yesu atakuwa juu yako, wakati Yesu atakuwa ndani yako, sio mkeka tu itatandaziwa, maisha yako itapata heshima katika jina la Yesu. Tuko na Mungu juu mbinguni ambaye kuna uwezo wa kubadilisha maisha, ambaye haina heshima anaipatia heshima. Ni kwa sababu yeye ni Mungu na ni muweza yote. Katika Malaki anasema ya kwamba I am God, I never changes. Praise the name of the living God. And that is the reason why hata kama wewe ni mwenye dhambi, you are still not destroyed. Kwa sababu Mungu ni mwema, kwa sababu Mungu ako na nguvu na habadiliki katika neema yake, katika rehema zake. Yeye ni Mungu na habadiliki. Jioni ya siku ya leo unaweza ukamgeukia huyu Mungu. Mambo ambayo Mungu hawezi akafanya na ni kumwacha, na moja yazo ni kumwacha mtu ambaye ameitanishwa na jina lake. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo alikuja kwa walio wake, lakini walio wake wakamkataa, lakini kwa wote ambao walimkubali akawapatia pawa ya kufanyika wana wa Mungu. Jioni ya siku ya leo nimekuja kutangaza kama vile tunasherehekea Pasaka, bado damu ya Yesu iko na nguvu, iko na uwezo katika jina la Bwana, na kwa wote ambao watamkubali jioni ya siku ya leo bado wanapatiana pawa ya kufanyika wana wa Mungu. Haijalishi umesukumwa na shetani mpaka wapi, haijalishi umesukumwa na mapepo na mishingi
ya kiroho ambayo ni mibaya mpaka wapi, lakini nimekuja nitangaze kuna mabadiliko katika Mungu. Huyu Mungu wakati akashika maisha yako anaitwa the Potter. Ako na uwezo wa kubadilisha maisha yako, kurekebisha maisha yako, kukarabati maisha yako, atakupatia maisha mapya, atakupatia mwanzo mpya. Ukaanza pamoja na Yesu, ukaendelea pamoja na Yesu, ukapata jamii pamoja na Yesu, ukainua jamii pamoja na Yesu, ukapata huduma pamoja na Yesu. Mungu ako na uwezo katika jina la Bwana, ako na uwezo. Nasema ya kwamba he is able to save to the uttermost in the mighty name of Jesus. Na nikaweza kusoma maandiko kwa kifupi, na naamini ya kwamba tutaweza kubarikiwa hata tunapotamatisha mkutano wetu. Nikwambia kwamba Yesu Kristo alikufia msalabani, na Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo hatarejea kuja kufa msalabani tena. Ni Biblia inasema ya kwamba wakati atakaporejea atarejea na ufalme, na umealikwa na Mungu, umepatiwa mwaliko ukaweze kushirikishwa katika hiyo ufalme. Praise the name of the living God. Kuna watu hapa ambao wamedharauliwa, lakini wakati Yesu atarejea na ufalme wake, wao ndio watafanyika wafalme pamoja naye. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nataka niweze kusoma Biblia katika kitabu cha 1 Corinthians chapter number 15 and verses number 1. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiria, ambayo ndiyo mliyoipokea na katika hiyo mnasimama. Ni kwa sababu hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyoyahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alipotokea alimtokea Kefa tena na wale 12, na baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Baada akamtokea Yakobo, na tena akawatokea mitume wote, na mwisho watu wote alinitokea mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Biblia inasema ya kwamba habari tunayowaletea jioni ya siku ya leo ni kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kwamba Yesu alizikwa, na ya kwamba Yesu alifufuka siku ya tatu kama yanavyonena maandiko. Na niseme ya kwamba wakati Yesu alisulubishwa, kama vile tunatafakari jioni ya siku ya leo, ikiwa ni ya Good Friday, whereby